Evo još jednog iznenađenja iz Ukrajine. Naime, na sajtu Ukrajinske pravoslavne crkve pojavio se tekst sa video snimkom gde su Kijevska teološka akademija i Kijevska bogoslovija objavile najvažnije stavove Ukrajinske pravoslavne crkve o gorućim temama sa blagoslovom mitropolita Onufrija. Javno su objavili svoje stavove o Rusiji, Moskovskoj patrijaršiji, o ratu, o ukrajinskoj vojsci i sigurna sam da će mnogima od vas biti neočekivano. Naravno, svi internacionalni pravoslavni sajtovi su ovo preneli bez komentarisanja, a link originalnog teksta koji ću vam pročitati i video sa engleskim prevodom ovog istog teksta kog ću vam pročitati postavit ću ispod ovog videa na vrhu komentara, pa se uverite i sami u ove informacije. Kao mali uvod, ukrajinska vlast je optuživala Ukrajinsku pravoslavnu crkvu da su ruski špijuni i sa tom optužbom se sudi i nastojatelju Lavre mitropolitu Pavlu. To je zato jer je Ukrajinska pravoslavna crkva uvek bila deo Ruske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Imali su samostalnost, ali je patrijarh Ukrajinske crkve bio ruski patrijarh, kog su imali obavezu pominjati na liturgiji i od koga su uzimali miro, a ujedno je mitropolit Ukrajinske crkve bio u sinodu Ruske crkve. Kažem sve u prošlom vremenu zato što je to izmenjeno prošle godine. Čućete kasnije. Zbog saradnje sa Moskvom, Zelenski i država su rešili da ih sasvim anuliraju i proteraju kako iz Kijevo-Pečerske lavre, tako i iz Počaevske lavre, to je sada krenulo i u Počajevu, i zato se Ukrajinska pravoslavna crkva rešila javno izjasniti tako da čitava Ukrajina i sav svet čuje kakav je njihov odnos prema ratu, prema Rusiji, prema Moskovskoj patrijaršiji. I prvo počinju sa statusom Ukrajinske pravoslavne crkve. Ukrajinska pravoslavna crkva je crkva ukrajinskog naroda. Ona potiče od krštenja Rusije od ravnoapostolnog kneza Vladimira. Iz istorije znamo da Ukrajina nije postojala u vreme svetog kneza Vladimira. Na toj teritoriji je bila Rusija sa centrom u Kijevu. Tako da crkva koja je nastala u Kijevu u vreme svetog kneza Vladimira je ruska crkva, a ne ukrajinska. Dalje kažu, ceo istorijski put Ukrajinske crkve dešava se pored ukrajinskog naroda koji je formirala i vaspitavala, podržavala i nadahnjivala narod u najtežim vremenima. Status nezavisnosti Ukrajinska crkva je dobila 1990. Posle početka rata Ruske federacije protiv Ukrajine, Savet Ukrajinske crkve je uz učešće episkopata, sveštenstva, monaštva i vernika prošle godine 27. maja 2022. doneo odluku o potpunoj nezavisnosti Ukrajinske pravoslavne crkve od Moskovske patrijaršije i istupile su iz nje, što je u svim vekovima do sada je ruski patrijarh davao miro, a onda su prošle godine rešili da Ukrajinska crkva kuva miro kao dokaz svoje potpune nezavisnosti od Moskve. Odnosi sa Moskvom. Na saboru prošle godine 27. maja 2022. unete su izmene u upravni statut Ukrajinske pravoslavne crkve koje ukazuju na odvajanje od Moskovske patrijaršije. Od sada u našem statutu nema odredaba koji ukazuju da je Ukrajinska crkva samoupravni deo Ruske crkve, a pored toga je mitropolit Kijevski Onufrije izašao iz članstva Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Također smo uklonili i pominjanje Moskovskog patrijarha na liturgijama Ukrajinske crkve. Odnos prema ratu. Ukrajinska pravoslavna crkva je na najvišem nivou još 2014. godine osudila vojna dejstva na istoku Ukrajine i pozvala na prekid krvoprolića i mirno rešavanje sukoba. Od početka potpune vojne invazije Rusije na teritoriju Ukrajine, predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije, se prvi od verskih vođa obratio ukrajinskom narodu i osudio rat,
pozivajući narod na odbranu suvereniteta i integriteta Ukrajine, pozvao je da se ujedinimo u ljubavi prema Bogu i otadžbini, da budemo hrabri, da podržimo svoje ukrajinske vojnike i jedni druge. Među braniocima Ukrajine od ruske invazije nalaze se mnogi vernici Ukrajinske pravoslavne crkve koji služe u redovima nacionalne garde, oružanih snaga Ukrajine i u teritorijalnoj odbrani. Tu se nalaze sinovi sveštenika, maturanti bogoslovskih škola, čtečevi, parohijani Ukrajinske crkve koji učestvuju u borbama protiv ruske vojske. Ukrajinska pravoslavna crkva pruža sveobuhvatnu pomoć ukrajinskom vojnom osoblju, bolnicama, civilima, izbeglicama i svima onima kojima je potrebna. Crkva poklanja municiju, opremu, lekove, hranu, odeću i pruža sklonište. Monaštvo i sveštenstvo redovno učestvuju u davanju krvi za ukrajinsku vojsku i povređene. Slike Gostomela, Irpena i Bučija, objavljene pre godinu dana, bile su posebno šokantne za građane Ukrajine. Jerarsi Ukrajinske pravoslavne crkve nedvosmisleno su osudili ono što se tamo dogodilo kao zločin. Konkretno, rektor Kijevske bogoslovske akademije i bogoslovije, arhijepiskop Silvestar Stojčev, izražavajući saučešće porodicama žrtava i stanovnicima ovih gradova, pomenuo je u svom saopštenju fenomen teologije posle Auschwitza, jer se čude kako je moguće pričati o hrišćanstvu nakon ovakvog ponašanja vojske. Ako sam dobro razumela, oni optužuju rusku vojsku za nacističko ponašanje tipa Auschwitza. Inače, Ukrajinska crkva je na svom sajtu ranijih dana objavila koliko humanitarne pomoći, novca, vozila, hrane je predala ukrajinskoj vojsci, ne samo jednokratno, već mnogo puta do sada. Odnos prema teritorijama Ukrajine. Ukrajinska pravoslavna crkva se uvek zalagala za jedinstvo Ukrajine i izražavala podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše države. Pored zaštite od spoljnjeg neprijatelja, Ukrajinska crkva je stalno isticala potrebu za konsolidacijom ukrajinskog društva, očuvanjem mira i sprečavanjem unutrašnjeg neprijateljstva, uključujući i na verskoj osnovi. Ruski svet. Ruski svet to je pojam koji koristi Putin i patrijarh Kirilo o ujedinjenju ruskog sveta, ako niste upućeni, ujedinjenju Rusije, Ukrajine i Belorusije kao teritorije gde se govori ruski, gde živi ruski živalj. Međutim, Ukrajinci ne priznaju da su Rusi, već da su Ukrajinci i njima je to strano. A evo stava i Ukrajinske pravoslavne crkve o tome. Ukrajinska crkva je još 2007. godine na arhijerijskom sinodu osudila pokušaje da se pravoslavna crkva, dela svetih otaca i hrišćanskih pisaca koriste za opravdavanje različitih političkih koncepata i ideja. Pojavom ideologije ruskog sveta, Ukrajinska crkva nikada nije bila podržana, Ukrajinska crkva nikada nije podržala ideologiju ruskog sveta na zvaničnom nivou, a tim pre nije se predavalo u duhovnim obrazovnim ustanovama o tom pojmu. Ovu ideju mogli su da izraze samo pojedinci koji su u svojim izjavama ne slažu sa stavom cele Ukrajinske pravoslavne crkve. Eto, kao što sam rekla, original ću postaviti na vrhu komentara, pa se uverite i sami. Ima tu još nekih detalja. Toliko od mene i želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.